بله تماشاوان بريز لسربي بابتي راد وستن لسر خوني شاندان كوجالي عربين لعفرين هاتنا بجيكرن شخوا خوني شاندان وان دسبيك دجبوي خرابونا خدمت گزاري ام بو لعفرين بتايبتي الكتريك ل پشتره داخوازن وان پشتی چند روزان شخوا بردوام کر داخوازن وان دور بونج بجن خرابيا خدمت گزاريان بون نجات پرستی لدجي كردان و بابتي دگل میوانی خو بريز عدنان مصطفى اندامي دسیار وشکاریا پدکسی گوت و بیشترکم حالی سیدیار که مر آمده بخیرات نتدکم برز عدنان اشخاط الرابورت تجوه دار که دست بیک دخانی شاندان و کم گوت جبوی خرابونا خدمت گزاریان بول لعفرینه هات لدار خصن جا علی عربین کو بجیبونه لعفرینه دخوازن وان تو پیوندی آوان به خرابیا یعنی خرابونا خدمت گزاریان دوره شروعیات لسر دخوازن وان چی؟ رئیس سلاف جا تارا و جا کارمند آرکرا و جا هروا گهدارت آرکرا. براستی تشتی چه بید دست پی که بلکه عالم گوت اف بهابینه کهرباء سبب که و پی بروسک یعنی پی اف ملت اف احتقان چه بید جمعی ملتی رابه و یعنی خدمت خوب بخوازن وگرن هوجی وک عفرینی دخوازه وگره سر جوار خو هوجی وگرن هوجی خواسته که جو خواسته که وان بی تشتی پیلی عفرین دست پی کرد وگره لتشتی خوی کرد تشتی ویتولیه بیلی بی تدی اف لجنه رد المظالم هاتی چه کرن و هن قوات فصائل محاسبه کرن و هنک جو خواه ترسین ورن محاسبه کرن او جو کار بدور که ون در ببن وانا نفس لپی وانا از دبیم اف قاده فصائل هبین رسالات بی گاندن ترکا انو ود سالات جدست مگرد اف حاله ملت رابه اف تدي سلوغان دركز سوريا حرة وتركيا اطلع برا يعني انه اگر اندسالات دست ما بگرن پی رئیسالا گاندن ترکا يعني الباش في حراكي هف قادات فصائل بين انه اگر اندسالات دست ما بگرن وتسليم ملتي مدني بكن او تسليم عفريني بكن اف سلوغان وي دركبن والديجي وابن دبي تكرا دسالات هنجمرا وگرن اوا یک ایدو دیه سر مسئله وگره و عالم وگره و تدی انو خانیه خلقه دادان درد کر اوجی عربا کر انو نرازی بینه خال هبر وگره خلقه عفرینه بمعنى وانا رایگ دادا انو ملت وگره و تدی اف قوا يعني کسی کرد ائتلاف دا هنجارا پیدن دکرن ضغط کرن چرا عفرینی ودگره چرا ماله نادنه يعني دهات شو أنت خوازن ورد يعني أف جواتي شو فكرن بتايبتي أف دا خوازن ما كود بيجن شو خوكو تقول يعني بلا بقرا كود بكرين عفرين بردوام بتقرن سر مالو ملكن خو مالو ملكن وان جيتين فقراندن يعني دا ما كود بيجن ناب مالو ملكن وان ورا فقراندن أرمان جمرة مجفي دا خوازي شيء أرمان أف مسألة إذا وقت مقولتي بي قواد فصائله پریشرات گاندن ترکا اگر اون دست جمع بردن و دسترات بدن دست وان افکار بیکرن دبی درسات این لما وگرنن آدو دیا دبی او کسی جعفرین در کتی و نگره عفرینش بر خلقه هاتی عفرینه وقت ترکا سوزدابیه وقت عالم سوزدابی عفرین والا دبی هنهارن جیوان بگرن اف مسئله ترکیه و تغییر دموغرافی انه رسالات دندگین ترکا اگر عفرینی وگرن وقت خواسته که ائتلاف دخوازه و کرد ائتلاف دخوازن عفرینی وگرن او حتی السریک علیه بالکوبه ممکن لوی در نجوی تشتا چه به گوه اونا وگرندن ایزا مخاططه هون تغییر دموغرافی پیدا فکرن چه بکن داره جی خوا نامینه دی جی خوا دا نامینه جی خوا ناگره جبر و یه براستی انو دسترات به سر امنوا انجمانی خوجایی هاتن چه کردن در او دستراتی مکم به دست داتنه لیکوری مدنی دکرن خدمت خلقی دکرن خدمت منطقه دکرن چه یک وگره پیشه دکتر مالی وی وگرنن یا معامله کوی به زمان که خواجه را دمشاندن تسجیلی ولاده وفیات چه ام ببین دکتر مشاکل نو هنجارا ام ببین ضریبه سر خلقی زیاده دکرن وان دگو چه نو به زیاده به لسر اف کسی جعفرین در کتنه تدی گریان انو اوه نفسر ملکه خو ام که گی ببن وانان دیسا مداخله کر دن کرنا چه نا به هم گی ببن به دست مریه وان دانه به خدانه خواهانه تشته خانه نسباق زیرا تحدید کن خواه اما واقع سی بدن ایدن ام گی نادن و تشتا گشتک یعنی به مجال هستنا وقت قانین خدمت دکرن اجار ای عرب دخوازن یعنی و تشتیجی دست وان بگرن هرن جیوان بگرن بمعنی
شخو بريز خوازن السربي تشتي يعني تشتك بدس كردودا دبيجن يعني دبيجن الجوردا خوازا وان بيويستا اندامي انجمنان كسين شورش قربن يعني شو معنى جفيدا خوازا وان هي يعني تبي ونديا كردان بشورش شيفانينا حتى دبي كسين شورش قربن وانا ما شورش قريو وان دي لسريك عني ما دي لتربسبيه ما دي ما العفرين دي شورش قريو وان دزن يعني كاسي كرد ندزه اذا نشورش قر دبي واك وان دزي بكرونا بچنو تولوني مولد وان بكرونا اي بكتونا شورش قر بس كردا جرا دزي نكري انا كرد تشتي كردياتي دبا مظاهراتي العفرين تشد بندو تنا اگر يكي عفرين فيرا مشارك به يعني فقير النوير دركب عفرين روي مظاهره هي جبر چلمي شوقي نگرن جاده نگرن و ويجي بخد سكرا وي بنت تا انجمن شوتان تا فلان كر يعني او كاسيد د انجمن خوجاهي دو لعفرين مريد هندر دا تدي قوتن يك شوتي نهوتي ناسكرن كيا او خلك بيانوني بي خلك بيانوني كاسي كي مدني تو هندر ولدال چه دگاره اذا او چوبي دزيه ونكوني خود دركاتو هندر دا خانقي وشوتي يعني بالاساس چوبي دزيه سر مساله كربه دانتكن كربه انو بهابيه كربه چو بهابيه كربه وانا گیا دزيه گی کس پره كهرباء ناده قيادات فصائل يكي عسكريه يكي مدعومه يكي هنا پره كهرباء نادن شركت يكي وره و پرنا اب قاس كيلووات لعفرين هاتي صرف كنت به واقع وره پره ورن داندن اي هرن پره چاكن استوانه فقراش بروانا بخود دزيه تنجرب مجالس محليه دبن مكتبي ومقعد لتنا مكتبي وقوبيتي تنا يعني تشتي وكامل وتشتو جيوان بخود دزيه وجي دزن شريتي كهرباء وان بخوجي باكرن دزين ريكي هسن ريكي يعني ترين الجورنا رينا تم كارم بيجن افغاني شاندان كوهاتن لدار خستن لعفريني لدجي هابونا كردي يا سمبو لدجي هابينو كردو العفريني يعني دخوزن كاسي العفرين مو يجي دركابه بلانك داريشتي بو مخطط بي والباش وتخطيطه وقيادته فصائله بي لجب كان ايه رد المظالم وهي رد المظالم جي چند فصائل مشكل بناش فصائل وقشتكو فبالتالي جي واكورو جيد به هر کس کانه به دسالاتي خلجي کی زياده بك بوستك دسالاتي فاصله دل بگره و کرده ودگاری ام باور بي انه کس هر کس وگره عفريني دخوازن و وگره ريل پیشه بگرن وبلكي بسبب دس وريكش خلكيرو باكن بي اكز عفرين دار كذا ام ودار خنج ابرز يعني بنارينا تا افغاني شاندان كوهات لدار خصن چما ترسيل سر ناسنامه عفرين دروسك تمانا مربوط اف مساله تغيير ديموغرافي بدس بكري قلتنا بشتي به دويه انه اردوغان قلتي انا مليون كاسي سوري ببن بجيبك لمنطقه امنه بهرتنا ديموغرافية مخطط هرسيرة ما ترسيها حتى كرد العفريني هيا إذا تغيير ديموغرافي نيتشي كان بحكم كاسيرة سنة سر أو خي خوي يعني فبوارية ما معفريني إنه إيه كونه بفجر نعم مشكلة يعني قاس كونه بمجغيري مكي كونه بفجر واقع باش واقع رنده هبيني عفرين دفجري عفرينيو دوير لسر أو خي خوبن يعني خلق كوتي روج غوطه هوتي لسر اوقيتا جبر اوقيتا بخود كوجي ودخوزي اوقيتا مو تجبر اوقي خوفو مريتشي او جينا مقاومه او جي مقاومه بله يعني فاجر درمانيه عفرينا كانبه با مخططاتنا جي هلواشيني والا تشارتنا يعني الفصائل هر مخطط كدينا كانبن عفرينيه فوالا بله قرتنا ديموغرافيا هريمة عفرين روجاوي كردستاني زور سپاس جبو ميواني مبريز عدنان مصطفى اندامي دسار وشكاريا بدا كثير وتميواني مبول السر مجارة عفريني قالك سپاسياتك كم سر امدونات سپاس شوتا